все, можем спускаться вниз. Да. Так, наготове вот Иордану и на Ческану. Выходим на дворе свечения, тут мы не светим на шабе. Забираем все вербашки с собой и на двор выходим. Потом придете, но солнце не свежее. Свечение только на дворе. Оставляйте, мы тут будем караулить, не будет. Ну и да, меня дочка забрала, пошла, я в микро стояла, так я уже пришла, говорю, смелся, не бойтесь его так, посумочек. Уже никто, да, будем говорить, пока не пустить.
serców, ucie powstanie, teraz wy nie będziecie widzieć. Uzbudzimy intencje, te modlitwy, z jakimi my nie przychodzimy na tę Eucharystię. A jak tę świętую mszę odprawia intencje, modlicie się w życiu wiecznym dla pomierłych, to pamięci za помилуй семьи Шиманских и Ластовских. Молимся, всемогутный вечный Боже, Ты учинил, что нас Збавца принял тело и помер на крыже, когда человечему роду узор покоры. Ласкаво да поможи нам наследовать Его прикладу терпений и заслужить уделу Его з мертвых повстаний, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Сідайте, будь ласка. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог дав мне мову мудрих, каб я ведав, як словом потримать знесиленого. Кожну раніцу Пан будить мене, обуджає слых мой, каб я слухав його, як вуша. Пан Бог відкрив вуха моє, і я не заперечив, не ступив назад. Плечи свои я подставил тем, кто бьет, и шоки свои тем, кто выдирает бороду мою. Обличья своего я не отвернул от зневаг и оплеваний. Пан Бог да помогай мне, тому я не буду осоромленный, тому зробил я твар свой, як твердый камень, и ведаю, что не зазнаю сорому. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
послание святого апостола Павла до Филиппянам. Езус Христос, будучи постаті Бога, не полічив потрібним бути наровні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, і з вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухняним аж до на смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усіляке ім'я, щоб на ім'я Єзуса схилялося кожне колено створення небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав, що Паном є Єзус Христос, діля хвали Бога Отця. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Мука Пана нашого Єзуса Христа. Самой раницы першосвятары со старейшинами и книжниками и увесь Синедрион зробили нараду, и, зв'язавши Єзуса, повели и отдали Пилату. Пилат спитався у його: «Ты король юдейский?» И он же сказал ему отказ. І он же ти кажеш. І обвинувачували його першосвятари у многім. Пілат же знов спитався у його: «Ты ничего не отказываешь. Погляди, кольки сведчит супроть тебе». Єзус нічого більше не відказував. Тому дивився Пілат. На свято ён відпускав їм одного в'язня, якого просили. Був же некий Бараба, зняволений со своїми соудзельниками, які подчас бунту учинили забойство. І, підійшовши на топ, почав просить того, що ён завсёды робив їм. Пілат же сказав їм у отказ: «Хочете, отпущу вам короля юдейского». Бо ведаў, што першасвятары выдалі яго ад зайздрасці, але першасвятары падбухторылі народ, каб лепш адпусціў ім Барабу. Пілат, адказваючы, зноў сказаў ім: «Что хочете, каб я зробив з тим, кого ви називаєте королем юдейським?» Яны закричалі зноў. «Укрижуй його». Пілат сказаў ім: «Что дрэннага зробив ён?» Але яны яшчэ мацней закричалі. «Укрижуй його». Тады Пілат, хочучы дагадзіць людзям, адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на ўкрыжаванне. Жаўнеры адвялі яго ў сярэдзіну дзядзінца, гэта значыць у прыторыю. Сабралі цэлую кагорту, апранулі яго ў пурпур і, сплёўшы цярновы вянок, усклалі на яго і пачалі вітаць яго. «Вітай, король юдейский». І білі яго па галаве трысцінай і плявалі на яго. І, згінаючы калені, кланяліся яму. А калі насмяяліся з яго, знялі пурпур і апранулі ў ягоную вопратку і павялі яго, каб укрыжаваць. І прымусілі нейкага Сымона Кірынейца,
бацьку Александра і Руфа, які ішоў з поля несці ягоны крыж. І прывялі Езуса на месца званае Галгота, што азначае месца чэрапа. І давалі яму піць віно са смірнаю, але ён не ўзяў. Калі ўкрыжавалі яго, падзялілі вопратку ягоную, кідаючы лёсы, каму што ўзяць. Была ж 3 гадзіна, калі ўкрыжавалі яго. І быў надпіс з віной ягонай, кароль юдэйскі. Разам з ім укрыжавалі 2 злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку ад яго. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі сваімі, кажучы: Гей, ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога, сышоўшы з крыжа. Падобна і першасвятары з кніжнікамі, насміхаючыся, казалі адзін аднаму: Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Христус, кароль Ізраіля, няхай сідзе цяпер з крыжа, каб мы ўбачылі і паверылі. І тыя, хто быў укрыжаваны разам з ім, зневажалі яго. Калі надышла 6 гадзіна, цемра настала па ўсёй зямлі, аж да гадзіны 9. А каля 9 гадзіны усклікнуў Езус моцным голасам: Eli, Eli, lema sabachthani. Што азначае: Божа мой, чаму ты мяне пакінуў? Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі: Вось, ён кліча Ілю. А адзін пабег, намачыў губку воцатам і, насадзіўшы на трысціну, паіў яго, кажучы: Чакайце, пабачым, ці прыйдзе Іля зняць яго. Езус жа, ускрыкнуўшы моцным голасам, сканаў: Станем на І заслона ў святыні разарвалася надвое, ад верху да нізу. Сотнік, які стаяў насупраць яго, сказаў, убачыўшы, як ён канаў: Праўдзіва, чалавек гэты быў сынам Божым. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Ojciec Andrzej tam rozpowiadałeś, tak? Wypuścicie łaska naszego rekolekcjonistów. Сідайте, ласка, хто має таку можливість. Час рэкалекцыі. Асаблівы час, калі мы раздумваем над тым, што Бог робіць у маім жыцці, дзе я знаходжуся, сколькі яшчэ патрэбна мне сілы і гэтых адпаведных Божых дароў, каб быць бліжэй Пана Бога. Вельмі важна, каб мы прысвяцілі час добраму Богу, каб мы знайшлі час для того, каб прыйсці паслухаць. Паслухаць Божае Слово, которое нас вучыць, як жыць, што трэба ў жыцці памяняць, што ў жыцці трэба зрабіць лепшым, што ў жыцці трэба пакінуць збоку, каб быць на добрай дарозе, на дарозе хрысціянскага жыцця, каб не пагубіцца. І таму шчыра запрашаю, заахвочваю, каб мы праз гэты час святых рэкалекцый пачыталі і паразважалі Евангелія святого Лукі. Запрашаю сардэчна, каб знайсці час сёння, заўтра, чи калі будзе такая магчымасць,
прочитать 15 раздел Евангелия от Святого Луки. Это сердце Евангелия, это сердце Божие, которое вучить нас, которое будет темой для наших разважаний в этом году. И про таямницу з мертвых повстания Христа можно шмат чего сказать, але заўсёды гэта будут пустые словы, потому что это великая таямница. З другого боку, напевно, неприпадкова, і гэта знак наших часов, что от Папы Римского Яна Павла II першы тыдзень пасля Святого Божьего народження, на мертвых повстання, мы отзначаем як неделю Божьей милосердности. И тому у особливый способ хочем в этом году подумать, размышлять над этим Божьим атрибутом, яким является милосердность. Для того, чтобы открывать, какая это милосердность, для того, чтобы эту милосердность принимать и как учиться. Быть милосердными, как Бог милосердный. Дорогие братья и сестры, сегодняшний день особливый. Когда мы разом с усім костелом идем за Иисусом Христом у святый город, у Иерусалим. Иисус ведает, чего туда идти, как там померти для нас и воскреснуть. Когда мы символично, тримаючи этой вербы в руках, приходим сегодня до Пана Бога, хочем так само с ним пройти эту дорогу. Не столько внешне, физично, бо никто нас не будет мучать, забивать, а перш за все духовно. Как открыть у себе те муки, те клопоты, то, что нас забивает, то, что уводит нас в эту темницу, в гроб, але открыть у себе моц и силу Божию, которая у нас здійсняє великий цуд з мертвых повстаний. Тогда сапраўды гэтыя святы будут нашими святами. Не только такими внешними, в какие, конечно, мы принимаем удел, але это будет духовное, внутреннее пережитие. Дорогие браты и сестры, вельми важно, как вы звернули увагу, особливо сегодня, Евангелие, которое мы почули там на горце, в час посвящения этих наших вербов, оно показывает великую радость, энтузиазм людей, которые идут за Иисусом Христом. Кричать, кричуть Гасанна, вызнают свою веру. Что зробив Пан Иисус, когда уехал у Иерусалим? Когда он, наближивший и убачил город, заплакал над ним и сказал: «Коли б и ты в этот день познал, что служит для спокою твоего, однако теперь это сховано от очей твоих. Бо придут для тебя такие дни, коли вороги твои обкопают тебе валом и окружат тебе, и стиснуть с кожного боку, зравняют землею тебе и детей твоих, у тебе не будет каменя на камени, за то, что ты не познал часу своего ответвания». Дорогие браты и сестры, это перестерога для кожного из нас. С радостью, с энтузиазмом мы потребуем этого часу святкования, але с другого боку, это час споткания с Богом. Можно так святковать, что разменемся с Богом. Внешне будет еще хорошо, пригожа, ниби приготовано, але там у сердце будет пустота. И тогда сапраўды над нами, как над этим городом, Бог будет плакать. Я увайшоў, хотел увайсці у тебе, як у гэты город. Со своей эмоцией, со своей лаской, со своим закликом, а ты не познал часу своих отведенных. Няхай гэты час приготования, гэты, як мы кажем, великий тыдзень, так вельми насычаны гэтым богословским зместом про великие таямницы веры будет для нас часом отведенным. Няхай кожны из нас Богу дасть свой час. Умеем, приходим даровать некие финансовые сродки, поделиться ежей. Бог хочет одного: дай свой час. Приди, послухай, подумай, помогнися. Нехай час святых реколекций, приготования и пережиття наполняє нас роздумом, а так само великой силой, великим супокоем и радостью. Это сутное святкование. Почуть у себе радость. Радость того, что во мне живе Бог, что Он перемагает, что Он ведет меня за собой. Нехай доконається этот цуд приготования, але потім з мертвих повстання у серце кожного з нас. Амен. Wyznaj naszą wierę, wierę одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли,
усяго вашного и невашного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба и вселодился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, як из Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Єсуса Христа, який праз свою муку і смерть на крижі выслужил людям збавлення, взнесем до Бога Отца милосердности покорные молитвы. Молимся за святый костел, ко приносил терпящим сутешение, а грешных и одного с Богом. Молимся за международные организации, каб завсёды служили справе супокою и поєднання людей. Цябе молимся за всіх охрещених, каб за Евхаристію черпали моц для несения Христового крижа. Молимся за людей, які грех одолел от Христа, каб яны могли вернуться до Его, праз глубокий жаль за грехи и щирое покаяние. Молимся за людей покрывдженных, каб были яны вольные от ненависти. Молимся за нас, удельников этой святой миши, каб глубокое переживание пасхальных таямницев наполнило нас покоем. Долучу так само доброму Богу все те просьбы, интенции, за якими сьогодні ви приходите на эту Евхаристию. Молимся об святло Духа Святого для отца реколекциониста, князя Андрея,
на этот час реколлекции для нас усіх, каб мы мелі адкрытае сэрца на Твое Слово Божие, якое да нас кіруецца. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой мшы, давяраючы Божай міласэрнасці памерлых сем'яў шыманскіх і ласкоўскіх. Боже, Ты здабыў нас для Сябе праз кроў свайго Сына. Выслухай нашыя малітвы і учыні, каб усе людзі адкрылі свае сэрцы да Цябе, адзінага і сапраўднага Бога, праз Хрыста Пана нашага. Амин. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане, праз муку Твоего единородного Сына спашли нам Твою литость, и хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однако сподеемся отрымать ее праз эту святую ахвяру, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ojcze Всемогутny, Wieczny Boże, праз Христа Пана нашага. I On wolny od grzechów cierpiał za nas grzesznych i był niesprawiedliwie osądzony za nasze złoczyństwa. Swoją śmiercią On zmył nasze prawiny, a Jego z mертвых powstanie przyniosło nam zbawienie. Тому z усіми aniołami Ciebie прославляем z radością usklikaючи. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца ўсялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал
і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas zgodnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали Его любові разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством. Памятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення і про всіх, хто Твою ласку дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили в делу в житті вечных, у едности с Наисвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутny, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Panie, zbaw nas od усього злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, прийся збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидая вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едность.
Ty żyjesz i wладарыш na wieki wieczne. Amen. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu. Szczęśliwy ja poklikany na wieczeru jawonою. Panie, ja nie warty, как Ty вошел до меня, ale скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ojcze mój, kali nie może minąć mnie гэты келих, kab mnie nie pić jego, niechajże станется Twoja wola. Кому не święta się, nie tak samo będzie postawaться i na dwory, tam u всех, kto tam w sadzie, nie обовязково сюда подходить, можно выйти на улицу, чем с вами будет там уделять эту рекламу.
Пане, Ты умацаваў нас хлебом небесным, про смерть Твоего Сына дав нам надею на вечное життё, у якое веры. Покорно Тебе просим, как праз Его з мертвых повстання, мы досягнули мети нашего вандрования, праз Христа Пана нашего. Казка, jeszcze nie siadajcie na początku, bo nie siadajcie, ustańmy, bo jeszcze troszkę pomogę się razem z wami. Dzisiaj, no po pierwsze, palmowa niedziela, no to zrozumiała, rozpoczynamy Wielki Tydzień. Tak samo, wiecie, 25 sokołika, to tak samo zwiastowanie. W tym godzie zwiastowanie переносится, no, świadkowanie samego tego świata, aż na 9 красовика, аж no після Великодний тиждень, як уже скончиться, буде після неділі Божого милосердя, понеділок. Але сьогодні так само ще є одна нагода, менавіта молитовна, а менавіта сьогодні в Білорусі ми всі разом відзначаємо стагоддя обвящення Білоруської Народної Республіки. І в общем костюлі сьогодні особливий спосіб молимося в інтенції нашої czyny. Довіряємо доброму Богу всі справи, зв'язані з нашим щоденним життям. Хочемо молитися в першу чергу об дар супокою. Видите, коли так приглядимся к истории нашей державы, нашей czyny, этих земляў, то зразумела, что з одного боку вельмі есть шмат таких моментов узнёслых, якімі мы ганарымся, якія нам вельмі важныя. Але так само ведаем, что гэтая земля, гэты народ, які жыве так само тут, дасведчыў вялікага цярпення, асабліва апошніх гэтыя 100 год, гэтыя войны, якія тут адбываліся. Цярпення, знішчэння, і вельмі важна, каб быў супакой. Не ў сэнсе нават, што не будзе вайны, бо зразумела, што сёння ніхто не хоча ваяваць. Але патрэбен нам спакой такі паміж намі, так направда. Гэты супакой, які будзе нас злучаць, які будзе даваць нам упэўненасць, таксама в пэўным сэнсе ў заўтрашнім дні, таму хочам даручыць доброму Богу, тому, які прыходзіць, каб прынесці гэту супакой. Бо з мёртвых паўсталы Хрыстос менавіта з гэтым прыходзіць і кажа: супакой вам. Каб гэты супакой настаў у маім сэрцы асабіста, у нашых сем'ях, у тых месцах, дзе мы жывем, дзе мы працуем, каб больш было ў нас згоды, такого паяднання. Ну і ўсіх тых інтэнцыях даручаем усе тыя справы, молімся за дзяцей і моладзь, каб яны выхоўваліся ў духу любові да нашай айчыны, каб хацелі будаваць супольна шчаслівую будучыню. Молімся, даручаем на свяцейшай Панны Марыі, вось гэта ўсе так справы. Всемагутны міласэрны Божа, адары нас сваёй ласкай і благаслаўленнем, каб супольнымі намаганнямі пад апекай Марыі мы все разом будавалі шчаслівае заўтра нашай любімай бацькаўшчыны. Божа, благаславі Беларусь, просім праз Хрыста Пана нашага. Твоей обороне. Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погожай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. А вот теперь уже можно сесть и послухать пастырские объявы. Пока уваходим в такий час, что будет отбываться тут у нашей парафии вельми шмат разных инициатив, справа, тому, когда послухайте, что здесь не забудетесь, это есть на нашей объявах, так само вывешено тут у нас на плоте, есть на нашем сайте, так само Янбай, еще это можно будет еще докладно для себе подкреслить. Ну, по-перше, я хочу щиро всем вам подякувати за супольне наше молитву сегодняшнее. Але наша вера не только ограничивается до освящения вербочек у вербу неделю, бо это было, напевно, замало. Потреба живой, правдивой веры, яка народжається з моего споткання з Богом. Коли це відбулося, то потреба до этого подрыхтоваться, до этих святов. Не дастся так попросту з маршу займатися якимись розними справами, потом войти и святковать. Так попросту не отримається. Так як сьогодні ми чули, потреба на всю час. І тому хочем запросить усіх вас на реколекцію. В этом году так добре, з другой сторони, складається, що перед самими святами є можливість посповідатися буде, бо на протягу этих 3 днів, понеділка, вторку, середу будемо сповідати перед кожною святою мшою.
аўторак зусім цэлы дзень всю ноч, таму можна будзе ў любы час прыйсці і скарыстаць сакраменту споведзі. А менавіта захочу да рэкалекцыі. Так як сёння мы пачулі, гэта той час асаблівы, час, у якім Бог праз айца рэкалекцыяністы прамаўляе да кожнага з нас. Ён натхняе, ён дае пэўныя думкі, якія патрэбныя нам. Калі будуць нашы сэрцы адкрытыя, напэўна, з гэтага скарыстаем. Для дарослых на працягу гэтых 3 дзён, панядзелка, аўторку і сераду, імшы святыя 7 гадзіне раніцы, а 12 і 19 гадзіне. На кожнай святой імшы будзе канферэнцыя, асаблівая навука для дарослых, будзе магчыма скарыстацца сакраменту споведзі. Што датычыць дзяцей, то асаблівы спосаб запрашаем на набажэнства і навуку для дзетак у 10:30 у аўторак. Моладзь спатыкаецца на сваёй гэтай рэкалекцыйнай навукі ў сераду а 18 гадзіне. Што датычыць яшчэ, падчас гэтых рэкалекцый будзем перажываць такое адмысловае набажэнства, менавіта 24 гадзіны для Пана. Гэта значыць, што а 7 гадзіне раніцы ў аўторак імша святой распачнем, пасля імшы святой будзе выставленне на свяцейшага сакраменту і будзем супольна маліцца аж да раніцы 7 гадзіны ў сераду. На працягу тут распісана, я ўжо не буду чытаць, бо заняло нас доўга часу. Ёсць на дошцы аб'яваў, ёсць усюды, можна гэта прачытаць. Расклад дакладна групы, калі якасьці будзе малітва, калі ружанец, калі песні жальбы, калі будзе маліцца моладзь, там, чи дарослая, чи сем'і. Усё гэта напісана. Адзінае, ад 12 гадзіны ўжо ўначы, а поўначы да рана, не будзе ўжо якісьці групы вызначыць, папросту запрашаю, хто адчувае сілы, хто хацеў бы трываць гэту ноч на малітве, то з аўторку на сераду гэту ноч супольна разам будзем тут чуваць і маліцца, ўсіх запрашаю. Гэта што датычыць бліжэйшых рэкалекцый гэтых 3 дзён. Але каханыя, мы ўваходзім з вамі вельмі важны перыяд, менавіта ўжо святкаванне. Усе гэты час Вялікага посту мы рыхтаваліся з вамі для святаў і хочам гэтыя святы перажыць як мага лепей. Таму у чацвер распачынаецца вялікі трыдуй пасхальны імшой і вячэрай Пана. Гэта імша, якую мы узгадваем, асаблівы спосаб апошняй вячэры Пана нашага Езуса Хрыста сваімі вучнямі, перад тым, як ён ужо быў арыштаваны і пазней заправоджаны на гэтыя мукі і смерць. Гэты дзень асаблівы таксама. У першую чаргу гэты дзень устанаўлення Эўхарыстыі. Гэты дзень таксама, калі мы ў асаблівы спосаб і дзякуем за дар імшы святой ў нашым жыцці, што можам наталяць свой голад блізкасцю Бога, але таксама гэты дзень малітву інтэнцыі святароў. Таму гэты дзень у асаблівы спосаб просім таксама аб малітве ў нашай інтэнцыі з ксёндзом Владзімірам. Усіх святароў, іх ведаеце, які ў вашым жыцці таксама мелі свой удзел праз хрост вашых дзяцей, пра шлюб, які ўдзялялі, можа, хтосьці вашых блізкіх таксама маліўся ўжо пасля смерці. Гэта святая нагода, каб дзесьці перад Богам успомніць усіх тых, хто для нас блізкі нашаму сэрцу. Асаблівы спосаб, канечне, будзем маліцца аб дар новых пакліканняў. Будзем маліцца аб тым, хто ўжо трывае на гэтай дарозе за нашага клерыка Александра, які тут разам з намі святкуе. І ўжо ўзгадваючы гэтыя ахвяры сёння, якія мы складалі падчас святой імшы, будуць прызначаны менавіта на утрыманне вышэйшай духоўнай семінарыі міждэцызіяльнай у Пінску. Наступны дзень гэта пятніца, дзень смерці Езуса Хрыста. Няма якіхсьці імшаў святых у гэтым сакраменту не ўдзяляецца. Гэты дзень, калі мы разважаем над таямніцай смерці Езуса Хрыста. Я адразу ўжо папярэджваю і прыпамінаю аб тым, што гэты дзень, які абавязвае нас сціслы пост. Гэта значыць, не толькі адмаўляемся, што мяса не будзем спажываць, але таксама ад колькасці спажывальнай ежы. У гэты дзень мы можам паесці дасыта толькі раз. Можам нават ні разу. Так направду ніхто нас не абавязвае, каб мы спецыяльна там ели, бо трэба сказалі, што можна раз на то. Не, калі хочам ахвяраць гэты пост, усці асаблівай інтэнцыі, калі ласка, можна гэта ўчыніць. І сапраўды, так не ведаю, на хлебе і вадзе перажыць гэты дзень асаблівы, дзень смерці. Вельмі важна, каб мы ў гэты дзень таксама сабраліся на чуванне. У 18:30 распачнецца крыжовы шлях Пана нашага Езуса Хрыста, а 19 гадзіне набажэнства Вялікай Пятніцы. Цэнтральным такім момантам з'яўляецца адарацыя крыжа, як знак нашага збаўлення. Гэта была прылада смерці, але для нас, людзей веруючых, гэта ў першую чаргу знак збаўлення кожнага з нас, знак Божай любові да нас. І ў гэты дзень будзе, так як і ў чацвер, адарацыя на свяцейшага сакраменту да 22 гадзіны.
Когда суббота, Великая суббота, называем этот день День тишины. В том sensie, что справді зовсім нічого не відбувається. Конечно, тут вельми шмат буде всього, але це час на мою особисту молитву. Це час, коли я повинен, значить, в этот момент прийти на адорацию. О 9 године раницы уже будет открытая капличка, выставление на святейшего сакраменту и молитва про целый день. В этот день так само освящение великодных стравов. О 9 године так само что годину будет это освящение, там, коли ласка, со спокоем, приходите, выберите свой час, який для вас важный, и, напевно, освятим. Что еще хотелось подкреслить, это то, что о 13 године у нашу парафию приедет епископ Юрий Кособудский и будет освячать наши великодные стравы, поблагословить нам на этот час святу тому, ну, коли есть у вас такая махчимость, конечно, запрошаю на 13 годину. И пасхальная вигилия, czyli самая важная урочистость, самая важная святая имша и литургия во всем годе розпочинається о 21 годині. Кожний католик повинен удільніше в этом так направду знайти той час, бо святи правдиві, кажу, коли ми споткаємося з Ісусом Христом. О 21 годині запрошуємо на эту литургию. На эту литургию заберете з собою, кажу, свічки, бо буде литургія святла, вельми пригожа, як завжди. Ну і далі вельми шмат різних таких знаків, символів, вельми пригожа, эта литургия, тому запрошаю. Ну, Великодная неделя, урочистость мертвых повстания Пана. О 6 године раницы урочистая процессия вокруг тут каплицы и имша святая резурекцийная о 6 године раницы, а позднее имши святые, что будут у 10:30, о 12 и 18 године. Кахания, пробачьте, не будет 18, что я говорю, у 10:30, 12 и у 13:30. Вечером о 18 године не будет, но бо, wiadomo, все уже идем до наших близких, родных, знакомых, отведываем. Мы так само с Владимиром едем до наших батьков, до наших родных, но хотим пережить это свято окруженное так само семьи ближайших. К тому вечером уже в 18 године имши святой не будет. У Великодный понеделок, 2 красовика имша святая о 12 године и о 19. Что еще хотелось подкреслить, тем, что в связи с каникулами у детей не будет на этом тыдні катехези, інтенсив журожанця в этом месяце молимся о тривалих пленах великодних святок. А то є, над чим ми працювали, над чим ми намагалися подрихтуватися, не було змарноване у перші дні свято, але як ми затривали у серці, вожгати ту Божу радость и Божу ласку. Ну и еще что хотелось бы, конечно, нам сказать, это относно нашего сегодняшнего кельмаша. Как бачите, як уже третий год запар, это можно сказать, что маем певні традиції, що у пальмову неділю маємо тут особливий такий кельмаш, який призначений, ну, справи, скажем так, девиз это один, побудуем костел разом. Так направду все, что мы тут чиним, это вербочки, які ви набували, это все подарунки, упоминки, які так само захочу до набиття і поділитися з іншими, пізніше занести на це свято, повіншувати когось. Это все зв'язано з будовою. Це ініціатива тут наших сім'їв, які своїми руками все це роблять, вкладають якісь свої сродки, так як праз, продаж гэта и так далее, да допомагчы ў будові нашего костела. На что хотелось бы в этом годе звернуть увагу, это, по-перше, так как у минулом годе маем мы такие пасхальные баранки, яких захочу, и это так само не только там, как съесть, если мы так само это можем, але это так само певная такая упригоживание, декорация на наш святочный великодный стол. И баранок это символ з мертвых повстала Христа, той досконалый ахвяра, якую и он склав самого себе для нашего збавления. Ну и новая такая, назовем это фишкой в этом годе, но по-перше, это мы уже заважили, когда выходили, такое кирпичная стена там стоит такая. Это метр квадратный нашего костела. Видите, но дякуючи Богу и добрым людям мы дошли до того этапа, что, ну, скажем, в этом годе распочнем уже будовать стены нашего костела. Ну, под воронком, конечно, что знайдем гроши. Тому в этом годе мы продаем, czyli można skłaść achwiaru na 1, 2, 3, choć 10 czy 100 metrów kwadratnych ściany naszego kościoła. Kto by to uczynić, otrzyma taki certyfikat, u jakim napisane что? Что той, кто спричинил się do uzwiedzenia świątyni, это ахвяродавца, świętego Jana Ewangелиста, праз ахвярования суммы 250 рублей, bo столько стоят материалы и работа 1 метра квадратного.
нашай сцяны на будову квадратнага метра сцяны касцёла. Праз гэты чын кожны уладальнік дакумента уносіцца ў адмысловую кнігу ахвярадаўцаў парафіі, і так мы записваем усіх, і ён будзе такім міні-фундатарам, скажам так, і ў гэтай інтэнцыі гэта чалавека, мы ўжо молімся так направду на працягу кожную сераду, але таксама далей будзем маліцца за ўсіх ахвярадаўцаў нашай святыні. Сколько нам патрэбна прадаць гэтых сертыфікатаў, каб былі ўсе сцены вакол касцёла, не шмат так направду, 2000 толькі. Нам засталося, мы ўжо маем 8 хіба, так што спяшайцеся, асталося не так шмат, таму ўсіх. Гэта не толькі што сёння, на працягу ўсяго 2018 года. Гэта можна дзейнічаць, гэта акцыя, таму збірайце, адкладвайце грошы і набывайце гэты метры квадратныя нашага касцёла. Для дзяцей вядома, што яны столькі грошай не маюць, але вельмі часамі ахвярныя. Ёсць такі міні полквадрата, гэта ёсць такія скарбонкі, мы спецыяльна падрыхтавалі, калі якойсьці дзіцё, канешне, гэта трэба, каб па дамове з бацькамі сваімі, хацеў бы не есці цукерак зашмат, можа шакаладкаў, чи яшчэ штосьці, а адкласці гэтыя грошы і скласці гэта таксама можна там выйсці, вось знайсці такую гэту скарбонку, і там усё даведаеце, што з гэтым рабіць. Калі, здаецца, столькі ўсіх аб'яваў, яшчэ маем наврэну да святого Юзефа, усіх вас запрашаю да гэтай супольнай нашай малітвы. Святый Юзефе, пакуні Пана нашага Езуса Христа і найчысцейшай апраненькай заганнай Панны Марыі. Вось мы, нягодныя твае паслядоўнікі, даемся твоje перцы, выбіраем цябе сваім асаблівым апекуном, дарадчыкам і заступнікам перад Богам. Выпросі для нас ласку добрага жыцця і шчаслівай смерці, разам з ласкай, аб якой сёння просім цябе асаблівым чынам. Просім твоей дапамогі ва ўсіх справах, звязаных з будовай нашага касцёла, асабліва даручаем твоje перцы і твайму заступніцтву нашых дабрадзеяў і ахвярадаўцаў. Святый Юзефе, касцёл ушаноўвае цябе як свайго апекуна, заступніка і абаронцу, справядлівага, разважлівага, разлічваючы на твою магутную дапамогу, таму, што ты, як апекун бацька і кармілец Хрыста на зямлі, надалей застаеш апекуном яго містычнага цела, гэта значыць касцёла. Таму выпрасі усім вернікам, усім членам касцёла ласку вернасці Хрысту, яго крыжу і Евангелию. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вітання до святого Юзефа, Кирия Алейсон. Христа Алейсон, Кирия Алейсон. Христа почуй нас. Христа выслухай нас. Ойце з неба Божа. Смилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божа. Смилуйся над нами. Духу Святый Божа. Смилуйся над нами. Святая Троица Единый Божа. Смилуйся над нами. Святая Мария. Молися за нас. Святый Юзефе. Молися за нас. Славный потомок Давида. Молися за нас. Святло патриархов. Молися за нас. Обранник Богородицы. Молися за нас. Прочистая опекуни Панны. Молися за
за нас. Опекуня Сына Божьего, Молися за нас. Клопотливо оборонца Христа, Молися за нас. голова найсвятейшей семьи, Молися за нас. Юзефий найсправедливейший, Молися за нас. Юзефий найчистейший, Молися за нас. Юзефий наймудрейший, Молися за нас. Юзефий наймужнейший, Молися за нас. Юзефий найпокорнейший, Молися за нас. Юзефий найвернейший, Молися за нас. люстра терпливости, Молися за нас. прихильник убогства, Молися за нас. узор працуючих, Молися за нас. оздоба сімейного життя, Молися за нас. опекуня паннаў, Молися за нас. опора сім'яў, Молися за нас. суцяшэнне няшчасных, Молися за нас. надзея хворых, Молися за нас. опекуня паміраючых, Молися за нас. пострах злых духаў, Молися за нас. опекуня касцёла святога, Молися за нас. баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Даруй нам, Пане. баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Выслухай нас, Пане. баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Змилуйся над нами. установи его паном своего дома. И господаром усіх своих уладаний. Молимся, Боже, Ты в своим цудовным проведе учинил святого Юзефа, братником на святейшей Мати Твоего Сына, да и просим, как ушановуючи его, як наша опекуна на землі, би мали годне его заступництва в небі. Праз Христа Пана нашего. У Тебе, святий Юзефе, шукаємо порятунку у нашій недолі, звертаючися по допомогу до Твоєї найсвятейшої обрадниці Панни Марії, з довіром просим так само Твоєї опеки, про любов, якая єднала Тебе з найсвятейшою Богородицею, і про свою айцовську опеку, якою Ти отуляв Єзуса в дитинстві, покорно просим. Глянь ласкаво на спадщину, якую Єсус Христос здобив кров'ю своєю, і своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших. Пробач Тебе опекуні сім'ї Божої, опекуйся браним потомством Єсуса Христа. Отхили от нас, милый Ойче, усялякие помилки и спокусы, могутный наш оборонца. Приди до нас ласкаво з небесною допомогою у гэтым змаганні силами темры, і як некалі ў дзяцінстве выратаваў Єзуса ад небяспекі, якая пагражала ягонаму жыццю, цяпер барані касцёл Божий, ад варожых нападаў усялякіх перашкодаў. Отуляй кожного з нас наступною опекою, каб ми по Твоїм прикладі і Твоєю допомогою підтримані, могли жити у святості, померти побожно і отримати вічне щастя в небі. Примите. Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть в супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас убудушнують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком. святый Архангеле Михайле, Молися за нас. Номер 13.